Mama, Imana igiye kugucira inzira. Mama, Mungu anaenda kupasulia njia. Mama, unasikia Kiswahili Kirundi? Umve Kiswahili cha Kirundi. Mama, mtu anaweza kukuona hivi akazana kuna matatizo lakini adui amekufinya matatizo. Umuntu kubona ujya kibaza nta bibazo ufise ariko umwasi yagufyondeye mu bibazo. Ni kweli mama? Ni ukuri mama. Ni vigumu mtu wote akutabirie kwamba vitu vinakatala na unavaa hivi na unaona maereni, lakini vitu vinakataa, ila auambiage watu matatizo yako, unaenda kulia mchumba huko wewe. Ntubwira abantu ibibazo vya uririra wenyene mu chumba. Wanakusema makundi kwa makundi. Bakuvuga mutugwi. Habari wanajifanya hawakuwa na wenyewe walikuwa wanakusema. Bakuzanira makuru bigira ngo sio bari ariko nabo bakuvuze. Kugusa pesa ya kukamatika kinu ukahomba na ujarudia kupanda tena. Uramaze gukora ku mafaranga fatika kurahomba ntusa kuduga kandi. Nimba ndumuvugishwa. Kama Mungu njoo alini. Kandi nimba Imana ari yamamagaye. Yesu we yafuye arazuka. Gira ibigaza vyawe gutya mama. Fanya hivi mama. Gira gutya. Unapokea. Urakiriye. Baraka kutoka kwa Mungu wa Israeli. Umugisha uvuye ku Mana ya Israeli. Naamisha mikono yako natoa mikoshi. Ngarabishije ibigaza vyawe nkuyemo imikoshi. Mama mmoja aliamkia kwako asubuhi. Umwe yavyukiye iwawe mu gitondo mama. Mama aliamkia kwako asubuhi. Mama umwe yavyukiye iwawe mu gitondo. Akakuomba franga ndogo zosinge mnyima. Agusaba amafaranga make utari kumwima. Unipe hata 100. Ngo mpanijana. Juu mtoto yuko nalia. Kubera ko umwana ko ararira. Kuanzia hiyo siku. Kuva iyo munsi. Wewe njoo unashikaga 100. Wewe ufata majana jana. Sitaendelea just chonga. Na kamata pikantisha mama. Nao. Karaba. Kwa tajiri 7 ya Kisuli ba umutunzi 10 ndiri uko wari umeze tena ituru tajiri wako sendi bakiza hapo 2 nawa karaba kandi 3 4 5 6 7 mama kunywa inwa utajiri wa ituru utaenda kona wengine utaanza kwanza ushibe wewe njoo wengine wafikiriwe ubutunzi bukiga nibizogenda kubandi usobaza kwanza uhage amabandi bashikirwe na mie ni hivyo nanje nuko nyene kama ni uchawi kazi maana pana uchawi na kunywaga pana na wewe ukunywa nimba ari burozi kazi maana nsubwo mwana watanga na unwe uwezo wa Mungu niki kimutembagaje ubushobozi bw'Imana kubera iki umutembagaje awahakikishie yeye kasi ko vyangu ni vyake jumi sikumgusa abameze yuko atari kujari ivyo ko je sinamukozeko mama tumpigie Mungu duhaguruke rero dukomere Imana mashi